23 август Hindistan aydan Könyak polusuna Chandrayaan-3 isimli aparatın ultırdı. SSR, AQSh, Qıtay hem häzir 4-nji il Hindistan ayda boldy dip damgahan koydu. Hindistan kuptan Yihan ülkesine ıntıldı. Tek biz görmey işitmey gel kaldık. Mesela 2013 yılda birinci tapkırdan Mars'a orbital aparatı osurup yetkirdiler. Hem 6 ay işler ornuna 7 yıl işlegen. Hem 24 yılda, 2 yılda demek Mars'a tağı bir missiya ularda tora. 24 25 yıllarda Sulpan'a orbital aparatı yibereler. Dur, ularga elbette afarin. Ulardan kinaların yılmayıp qarahak da, ularda atom fiziktar, matematiktar yeş osray. Eğer min aksiyalardı hatu alu bilen buluşsam, şol Hindistan'dan ekonomikasına qararıным birinde aksiyalardı hatalarınym. Chandrayaan-3 missiyanın tüp maksatı nindi planetaga kim nime oshala ol hav edleyesek ol en kıymetli hem en birinci resurs. Bundan tış missiya ayın geologik, meteorologik özünseliklerin tekşiriga tora harav hem aydı kolonizatsiyalav haravı elbette tora. Şoğa Könyak polusu yakşı uğran. Koyaş tura yaktırtmay biz bilebiz. Ayda Koyashtan kelgan nurlardan haqlagan magnet poli yok. Bulmagaz Koyash apaydan nisiktir haqlanırga kerak. Hem de şolayda Könyak polusunda temperatura tuban bulgaz iseplavlar boyunca hav bardır. Hem kup türlü meseleler tora. Pragyan ol Lunoxod'un ismi ayda kökürt tapkan. Bu yanılık, çünkü aydan ikinci yağında yürüyen aparatlar bunun turala haber etmegeyni. Hem de alüminyum, железо, kalsiy, krom, titan, marganец, kislorod hem kremniydi spektrometr aşağı kurgan. Elbette şahtı asırlık kup tügül aparat üstte nime yata şonu gana kure. Kökürt nime menen faydalı. Meselen ötken yılda gana galimler yangi akkumulyator formahan astı. Ol kökürt hem alüminyum yardımında işley. Hem nime haqydyk ötken yılda bu teknologiya asıldı. Bu yılda ol asıştı kullanırlık yer tügül ay tabıldı. Tek teknologiya yaş ama perspektivalı. Hem kökürt kullanılan meselen betonda. Tödüsüler bulha yadığır elejenhar stansiyany tödөгende betonga kökürt kup kerakmi? Bir nise metrlik betonlı bulma tödür üsün hem kızık nisik beton uzun kurhetir onda hava yok bit. Hem ol bit beton. Min oylayım ol kimde onda stansiyany tödüha betondan tödümeysek çünkü ondan magana yok. Ayda bar büte yerde onda regalit, şol regalittan stansiya tödülha, şol regalittan bulav. Tağı aytildi alüminyum bar dip. Kupmu ikani aytilmani hem onu Lunoxod qaydan kurhan belekas pribori menen. Alüminyum indi ol provoddan başlap türlü ayberler işlerge bola. Yerden taşıu ornuna sonda işlehen aksayağından yakşarak bulayındı ol barbar. Hindistan bir nese tapkır ayga ultırıga mataştı. Chandrayaan-2 2019 yılda bizin Luna 25 kök svez yoğalttı. Hem 4 yıl ötkes, mana oşu yılda 23 yılda 23 avgust oňaşly Chandrayaan-3 ultırdı. Ni ösün Hindistan'dan missiyahy oňaşly boldy, bizden yok. Buga tura aýtyp bolmaýdyr. Köp faktorlar arkala. Hem Hindistan özüniň Yihan programmahyny öwdüm üstüre hem onu üstürüge baytak resurslar hala. Şolayda ular birinci osurulgan aparatın ayga ultırta almany. Hatalaryn qarap plandan özgertip qabat yiberdiler. Mana Chandrayaan-3 ultırdı.
Bizde Рәсәйдә был нисәмә елдар эсендә беренче миссия айга. Яңынан өйрәнергә кирәк. Луна 25 менән генә Рәсәйнең айга планы бөттү дигәнде аңлатмай. Юк, пландар зур һәм бар. 26 елда айга орбиталь станция осырабыз, унан һоң яңынан ултырырга маташабыз һәм 30 елдарга тиклем миссиялар бездә әлбәттә күп. Әйтергәрәк, икенче илдәрдә ракеталар шартлап яки хис оса алмаган сакта, безнең ракеталар 3 ел эсендә 60тан ашу ракеталарды имен яһага сыгарып тордык. Тимәк, без берәбез нисек кирәк, тик ай безнең өчен ул яңа кимәл. Бұл видеоны язганда сықты бір яңылык, ай миссияһына финанслау туктамай, киресенчә акса күбрәк целевой ебәрелә. Демәк, пландар бара һәм без булдырабыз. Һиндстанга кайтканда әйтергә була, улар җиһан офыгын үзләре өчен асты һәм туктамаячактар. Яңа гыйльми асыштар, яңа технологияларды ул илдән көтәбез. Һәм тагы килде бер яңылык. 2 сентябрь Һиндстан кояшка спутник осырды. Җитәрлек алыслыкта мониторинг апарасак. Был зур вакыйга түгел, әмма буны Һиндстан ебәрде. Шуныһы вакыйга. Нимәгә Илон Маск һәм НАСА айда урнашу турында бер нимәлә һөйләмәй. Илон Масктың SpaceX ракеталары ул яңа уенчыктар. Уларды осырга кирәк. Шуга ай һайын осырала, ултырта. Яңа булгас, нисек үзен күрһәтер икәнен белергә кирәк. Безнең ракеталар, мәсәлән, Совет заманынан модернизация алган, әлбәттә, улар стандарт качество дип әйтергә була. Тик әйтергә кирәк, улар Америка 2030 елда айга кеше ебәрергә план йөртә. Тик ул бигрәк оптимистик минеңсә караш. Әле кешенән алда роботты ебәрергә кирәк. Шуга күрә айдың көньяк полюсын яллау уенында катнаша бер нисә ил генә. Ул Рәсәй, Һиндстан һәм Кытай менән япондар. АКШ, США киләһе елдар ситтә карап тора. Һәм видеоның адагына бер кыска мәгълүмат кытып, Прагян лунаходтың исеме ул 10 сантиметрды 1 секунд эсендә үтә. Ул шулай яй ашыкмай гына шунда йөри. Рәхмәтеңә караган өчен лайк куй, репост куй, дусларыңа һөйлә, күрһәт, научпоп формат башкортса була икәнен. Миңә һинең лайкың кирәк, чөнки һинең лайк ул һинең рәхмәтең. Бұл каналда мин алпарам яңгыз, шуга әгәр һинең сәй шәкәрлек ебәргә килһә, менә ошондый хандарды һәм хылтанмаларды күрәһең, шул аша ебәргә була. Мин Галиян, мин Җиһан каналында лайк куй. Тиздән ай миссияһы аркаһында бер 10 ел эсендә яңа энергетика технологиялары ала бирһә күрәсәкбез. Bir-birine yırdarık şahs Murmur kinadık murmur ki Murmur kinadık